wa TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Kwa mfano. Sasa huko kuna jiwe jeusi. Sasa wanaenda kisha wanasema hadithi nasema nini? Inaendelea kusema. Uliendea jiwe jeusi liko pembezoni ya Kaaba. Kisha anaendea hapo. Usogea karibu. Anaisogea karibu. Ukiwa unaliinukia warakia bila kuumiza watu. Anafunika liwe jeusi. Sasa kisha ulikabiri Hajar al-Aswad. Analikabiri hapa hivi. Unaliwekea mkono na bila kusema. Analiwekea mkono bila kusema. Unalibusu. Kisha analibusu mara 3. Kisha ukishaligusa unapiga kipaji chako cha uso mara 3. Usinivunje lineti yangu. Kisha fanya mara 3. Mara 3. Na ukisema kisha anasema Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Basi. Na unasema dua hii. Unasema alihamdulillah niribuye yakora carashinga ntati niribuye nshinze kw'inkingi nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Efeso 2:20 Yesu ngo niko rutare rw'umyiki imfuruka. Ni bande basenga Yesu? Nabo. Kumbe basenga ye. Salamu alaykum. Wala ururimi rwawe rwigana ribibi gusa. Umependa mabaya kuliko mema. Wewe ala jabari wakunzi bibi kurutisha iki zatekereza ndahobonye. Na uongo kuliko kusema ukweli. Niyo mpamvu tuvuga ati uyu Allah nabwo yobashe Jehova. Uyu Yesu yariko aravugwa ngaha Imana muremyi yaremye ijuru n'isi. Itandukanye na Allah. Soma Korani 92 umurongo wa 3. Wallahi iki kibazo nabajije naho uza revera pasteur naho uza musenyeri naho uza papa w'i Roma. Ikibazo niyo cishura ndetse uwo mwana. Wallahi niyo kigera cishura. Igituma topigera turasabye ubwiza bw'Imana ubane natwe. Turasabye kugira ngo icubero cyawe kiganze maze tubone ubugome bwawe. Imitima iza kumva amajambo aza kuvugirwa hano turasabye kugira ngo uyifashe. Turasabye kugira ngo mwami abagabo n'abadamu n'ugwaruka baza kumva amajambo yawe mu izina rya Yesu Kristo, baze kugiramo amahitamo meza, bamenye Imana y'ukuri, Imana ihambaye, Imana muri ijuru n'isi, Imana ikomeye. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Haleluya. Aya, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi na kwenda kuongea na ndugu zetu Waislamu kwa inayosema je, Allah ndiye Jehova ama Jehova ndiye Allah? Hiyo swali ama hiyo mada tumeileta, tulitamani kuuliza Waislamu kwa kuwa Biblia inasema vizuri kulingana na miungu, na kuna miungu mingi inajiita majina, na miungu hiyo inaonekana kama ni ajabu, inaonekana kama ni miungu ya kweli kulingana na wale waliotukumwa ama wale wanaochukua nafasi ya kuenda kuipeleka na ama kuitangaza, na kaonesha kama huyu naye ni Mungu anastahili kuabudiwa. Sasa tukasema tuangalie kulingana na vitabu na kulingana na hali ya huyu Mungu anayeitwa Mungu. Je, kweli ni Mungu wa kweli? Kwa sababu gani? Tunaposoma Biblia tunasikia kuna Mungu anaitwa Jehova, na huyo Jehova amejipiga kwenye kifua kama ni yeye peke yake, hakuna mwingine. Lakini baada ya siku tukasikia kuna kuja Mungu mwingine anaitwa Allah. Kwa kuwa Qur'ani inasema umwabudu Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah, inamaanisha huyo Allah naye ni Mungu. Na hapo sasa tukasema ni lazima tuulize Waislamu watuambie kweli, je, huyo Jehova anayeonekana ndani ya Biblia ndiye huyo Allah nyinyi mnaosema? Hiyo ndio swali ilitoka hapo, kwa sababu Biblia inatuambia hivi. Tusome kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka 2. Kutoka 20 1 mpaka 2, maandiko matakatifu yanasema. Inasema nini? Mungu akasema maneno haya yote akisema, ndio mimi ni Bwana Mungu wako aliyekutoa
toka nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa kuwa Jehova Mungu wa Biblia alijua kama kuna miungu ingine. Wakati wana wa Misri, wana wa Israeli watoka Misri, walijua kama Misri kuna miungu kadhaa na kadhaa. Sasa Mungu akaambia Musa aambie wana wa Israeli katika jangwa wasiwe na miungu mingine ila yeye peke yake. Kwa sababu gani? Huyu Mungu kulingana kujua kama kuna miungu ingine, na hiyo miungu ingine watu watayabudu ama watapatia heshima ya kuwa Mungu, na bahali sio miungu, sio Mungu. Na ndio maana Mungu akamwambia usiwe na miungu mingine ila mimi. Na ndio maana tunaposoma Biblia inatuambia kulingana jinsi Mungu, huyu Mungu wa Biblia amejitambulisha kwa Musa, kwa kuwa swali ya kujua huyu Mungu jina lake ilikuwa tata kwa wana wa Israeli wenye hawakuwa katika nyakati za Ibrahimu ama za Isaka na Yakobo. Hawakutambua nini inayoendelea kuhusu Mungu. Lakini wakati Musa alipata nafasi ya kutanana na Mungu, Mungu akamwambia, akajitambulisha. Baba, Kutoka 3:13 shuka hapo. Maandiko yanasema Kutoka 3:13. Inasema nini? Musa akamwambia Mungu. Musa akamwambia Mungu, tazama, wakati napokuja kwa wana wa Israeli. Ndio, wakati hapo Mungu anamwambia Musa aende kwa wana wa Israeli. Musa akamwambia, ndio, akamwambia Mungu wa baba zetu amenituma kwenu. Ndio. Nao wataniambia huyo Mungu alikutuma jina lake nani? Hapo ndio kulikuwa swali kusema, Musa, wewe unanituma, wewe jina lako nani? Kisha Mungu akasema nini? Naye Mungu akamwambia, nitawaambia nini? Ndio. Mungu akamwambia Musa, mimi ndimi ndiye. Akasema utasema hivi na wana wa Israeli. Ndio. Mimi niko aliyekutuma. Sasa hapo Mungu anaanza kujitambulisha kwa Musa. Lakini baada ya pale hata Musa aliona hivyo, lakini Mungu hakunyamaza, hakuikaa kimya ili ajitambulishe vizuri mbele ya Musa. Musa aelewe vizuri huyu Mungu niko ni nani. Na ndio maana pale tukisoma 6, twende kwenye Kutoka 6, utaona namna gani Mungu anaenda kujitambulisha vizuri kwa Musa ili Musa amwelewe huyu Mungu na ajue jina lake nani. Na ndio maana hapa bado tunataka tujue huyu Jehova anayejitambulisha Jehova ndiye Allah. Baba 6:1-3. Maandiko yanasema Kutoka 6:1-3. Ndio. Bwana akamwambia Musa. Akamwambia nini? Unaona sasa? Nitakavyotendea Farao. Ndio. Kwa maana kwa mkono wangu wa nguvu ndio atawaacha kwenda. Ndio. Na kwa mkono wangu wa nguvu ndio atawafukuza kutoka nchi yake. Ndio. Na Mungu alisema na Musa. Mungu akaendelea kusema na Musa. Akamwambia nini? Mimi ni Yehova. Mimi ni Jehova. Nami nilionekana kwa Abrahamu. Nilionekana kwa Abrahamu. Kwa Isaka na kwa Yakobo. Ndio. Kama Mungu mwenyezi. Ndio. Lakini sikujulikana kwao. Hawakunijua kwa jina langu Yehova. Amen. Haleluya. Amen. Hapa Musa anaenda kutambua Mungu kama huyu Mungu ndiye Jehova, na Mungu mwenyewe anajitambulisha jina ya Jehova, kwa kuwa aliona kwa saa zingine kukungwale mashaka ya kujua jina la Mungu ni nani. Baba shuka hapo 6 nasema nini? Kwa hivi ambia wana wa Israeli. Ndio. Mimi ni Bwana. Na nitawatoa nyinyi. Ndio. Kutoka chini ya mzigo wa Misri. Ndio. Na nitawaondokesheni nyinyi katika utumwa wao. Ndio. Na nitawakomboa nyinyi na mtoeni nyinyi kwangu kuwa watu wangu. Ndio. Na ulionyooshwa kwa mkono wa nguvu. Ndio. Na kwa hukumu zilizo kubwa. Endelea mpaka 8 baba, shuka hivyo. Maandiko yanasema. Inaendelea. Nami nitawatoa nyinyi kwangu kuwa watu wangu. Ndio. Na nitakuwa Mungu kwenu. Mtakuwa Mungu kwenu. Na mtajua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Mtajua mimi ni Bwana Mungu wenu anayewatoa nyinyi kutoka chini ya mzigo wa Misri. Ndio. Nami nitawaleteni nyinyi kwa nchi. Ndio. Niliyowanyanyua kwa mkono wangu. Ndio. Na juu ya kuwapa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Ndio. Na nitawapa nyinyi ili urithi wenu. Mimi ni Bwana Yehova. Mimi ni Bwana Jehova. Hapo nitamani kuonesha jinsi Mungu amejitambulisha kwa Musa ili wajue kama yeye jina lake ni Jehova. Jehova huyo ndio maana tunataka kujua, je, ndugu zetu Waislamu wanasema wanaamini Mungu mmoja. Je, huyu
huyu Mungu mmoja naye ni Jehova? Leo atuambie, kwa kuwa hapa Mungu amejitambulisha, kuna alama, akasema jina lake ni Jehova. Akasema mimi nimejidhihirisha kwa Ibrahimu, kwa Isaka na Yakobo. Je, Allah naye amejidhihirisha kwa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ama amejidhihirisha kwa Ibrahimu na Ismaili? Ili tuangalie kama kweli ni umoja ama ni tofauti. Baba, tuangalie, je, kuna nabii mwingine Mungu alijidhihirisha kwake kama yeye ni Jehova? 83 Zaburi. 83 Zaburi. Anza 16 yake shuka. 83. Tuangalie, je, huyu Jehova anasema nini kulingana na majina? Je, kuna nabii mwingine alijua kama hii ndio jina la Mungu Jehova ama siye, ama ni nini? 83:16 kushuka. Maandiko yanasema nini? Nyuso zao 83:16 shuka. Nyuso zao usichaze chafuko. Watafute jina lako Bwana. Watafute jina lako Bwana. Na anasema, akasema nini? Wahayarishwe na kufadhaishwa daima. Ndio washindwe na kupotea. Ndio. Ili wajue watu wote hapa, ya kuwa wewe tu unayeitwa Yehova. Ni wewe unayeitwa Jehova. Ni peke yako uliye huyo Jehova. Baba, Yeremia 16:21. Maandiko ya Yeremia 16. Tuangalie, je, Yeremia naye Mungu amejitambulisha namna gani? Yeremia 16:1. Maandiko yanasema 16:21. 16:21. Wale wenye kuandika waandike. 16:21. 16:21. Maandiko yanasema basi natosha. Tazama nitawajulisha. Ndio. Mara moja hii nitawajulisha mkono wangu wa nguvu. Ndio. Watajua jina langu Yehova. Ni Yehova. Sasa hapa ni Mungu anajitambulisha pia kwa Yeremia, akasema ni lazima wataona mkono wangu wa nguvu na pia watajua kama jina langu ni Jehova. Sasa Uislamu atuambie huyo Jehova ndiye Allah. Kwa kuwa mimi nina nafasi ya kugusa kidogo ili tuangalie, je, Allah naye ni yeye kwa kweli kulingana na kusoma kwangu kwa Qur'ani ama na vitabu vya Kiislamu. Nimeona kuna utofauti mkubwa, nikasema basi mimi jinsi utofauti niliona katika Qur'ani na Biblia ni lazima niulize Waislamu, na Waislamu waje waniweke sawa. Je, haya ninayosoma ama ninayosikia ni kweli ama sio kweli? Baba, tuangalie cha kwanza, huyo Jehova, je, ni Allah? Jehova ni kweli ni Allah? Baba, tena 27:81 91 27:91 Qur'ani. 91 kitabu cha nabii ajisoma wala kuandika na tuangalie namna gani huyu mtume wa Allah Surat Muhammad alipokea maneno kutoka kwa Allah. Allah alisema nini ama ilikuwepo? Tuangalie, tumchambue Allah kidogo. Bila shaka nimeamrishwa ndio nimwabudu Mola wa mji huyu wa Maka. Hapa tunaona ni amri Muhammad kapewa aabudu Mola wa Maka ambaye ametukuka, ndio ametukuza na vyake tu Mwenyezi Mungu vitu vyote. Na nimeamrishwa niwe miongoni wanaonyenyekea. Hapa tunaona Allah kamwambia Muhammad amwabudu yeye wa Maka, kwa kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah, kampatia malaika na malaika kampatia Muhammad. Sasa Allah anamwambia Muhammad, wewe uniabudu Mungu wa Maka. Inamaanisha yeye iko Maka. Kwa sababu gani? Muhammad alipinga kidogo. Kulingana na Qur'ani, Muhammad alionekana kama vile mwenye kupinga. Baba, sura ya ng'ombe 144 ikigabane chinga ingole. Tuangalie namna gani Muhammad, je, alitii maneno haya ama alifanya utata kidogo ama alipinga kidogo? Inga ya ng'ombe jike 144. Sasa 144 inasema nini? Kwa yakini tukiona unavyogeuza uso wako, unageuza uso wako ndio mbinguni, ndio basi tukakugeuza kwenye kibla, ndio kwenye kibla ukipendacho, ndio basi geuza uso wako upande wa msikiti mtukufu Al-Kaaba. Hapa Muhammad alikuwa na mashaka kwa kuwa alijua kama Jehova, kama kisi Zaburi inasema 83, anasema ni yeye aliye juu ya mbingu na nchi zote, ni yeye aliye juu peke yake. Hapa sasa sura inatuambia
Muhammad wakati alikuwa nasali akitizama mbinguni, lakini sauti ikakuja kama wewe, tukiona unaangalia mbinguni, huko mbinguni kuna nini? Achana na Mungu, hakuna Mungu huko, Mungu yuko Maka. Tazama Maka. Na ndio maana leo Waislamu wote wakisali mwambie angalie Kongo, haiwezekani, lazima angalie Maka. Inna lillahi, kwa kuwa Mungu wake ni Maka huko. Sasa tunaenda kuchambua baba, ndio hapo 147 hiyo sura 147 ndio maandiko yanasema ya Waswahili, yanasema nini? Huku kuelekea Al-Kaaba, kwenda kuangalia huko Al-Kaaba huko ndio haki, ndio haki Muhammad iliyotoka kwa Mola wako. Ndio haki ya Mola wake. Sema ni lazima unapokusali ni lazima uangalie huko, ndio haki ya Mungu wako. Basi na usio miongoni ndio wanayofanya shaka Muhammad. Sasa Muhammad alikuwa na shaka wakati alikuwa nasali akitizama mbinguni, akatia shaka, lakini Allah akamwambia wewe Muhammad, mbona unatia shaka? Kuangalia Al-Kaaba ndio kabisa haki ya Mola wako. Sasa tukaona basi, na ndio maana Waislamu wote wanaangalia huko Mungu wake. Ukiangalia pembeni tu maana connection ya ibani anakuwa mkibanza cha kule. Sasa ndio maana wanaangalia baba, tutamue sasa huko Maka kuna nini? Baba, sura ya 106 aya yake ya 3 tuangalie. Sura ya 106 aya yake ya 3. 106 sura ya 3 aya ya 3. 106 aya ya 3 ndio aya 3 inasema nini? Muabudiwa wa watu. 106 aya ya 3. Haraka baba, hapa tunaenda tutambue, tuangalie huyu huko Al-Kaaba kuna nini? 106 aya ya 3 ndio aya ya 3. Basi wanamwabudu bwana wa nyumba hii Al-Kaaba. Unasikia, huyu bwana wa nyumba ya Al-Kaaba ndio watu wanataka kutafuta sasa. Huyo Al-Kaaba ni huko Waislamu wanaenda kila mara hija. Huko wanaposali wanaangalia huko, na saa 9:30 waliangalia huko, na saa 12 tena wataangalia huko, na saa 1:30 huko wataangalia huko. Akaangalia pembeni tofauti, kwa kuwa Muhammad alisema huko, lakini mimi najua Mungu yuko mbinguni. Sasa huko mbinguni huko Maka kuna kwa nini? Sasa huyu Mungu wa Maka anamwambia ni lazima uangalie huko, kwa kuwa ndio haki ya Mungu. Sasa tuangalie hapo, tutambue sasa vizuri. Sasa baba, Waislamu wanaangalia huko, tunaona kama kuna Mungu huko, kuna Bwana wa Al-Kaaba. Ni lazima tuangalie kitabu, je, kuna nini? Sasa hao watu wanaopoenda huko hija walikuta nini? Kwa kuwa Idrisa alipata neema akavuka ngambo akaenda huko. Alienda hija? Alienda hija. Huyu ni haji kabisa. Alihaji huyu, alienda Maka lakini akaponea. Ile wakati walikufa wengi, yeye aliponeaga. Sasa aliponeaga. Sasa hivi ndio maana leo anaonekana hapa. Ile ingekuwa kwa marehemu, lakini akaponea, sijui kama Allah alimsamehe. Sasa tuangalie huyu bwana wakati alienda huko, je, aliona nini? Ama wanakuta nini huko Al-Kaaba? Huko Maka wanakuta nini? Baba, vipi uichi? Ukurasa wa 29. Inasema Hajar al-Aswad, jiwe jeusi. Kabla ya kuanzia kuzunguka Al-Kaaba, ni uzuri kwanza ndio kuelekea kuliendea Hajar al-Aswad, jiwe jeusi. Sasa huku kuna jiwe jeusi. Sasa hiyo jiwe jeusi, lakini moza hii si mweusi. Tupakane rangi hapa. Tupakane rangi ya mweusi. Sasa huko kuna basi acha tufanye iwe mweusi. Kwa mfano. Sasa huko kuna jiwe jeusi. Sasa wanaenda kisha wanasema, hadithi nasema nini? Inaendelea kusema uliendea jiwe jeusi liko pembezoni ya Al-Kaaba. Kisha anaendea hapo. Usogea karibu. Anaisogea karibu. Ukiwa unaliinukia warakia bila kuumiza watu. Anafunika liwe jeusi. Sasa kisha ulikabiri Hajar al-Aswad. Analikabiri hapa hivi. Unaliwekea mkono na bila kusema. Analiwekea mkono bila kusema. Unalibusu. Kisha analibusu mara 3. Kisha ukishaligusa unapiga kipaji chako cha uso mara 3. Usinivunjie lineti yangu. Kisha fanya unaligusa mara 3. Na huku kisema. Kisha anasema Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Basi. Na unasema dua hii. Unasema
Salam. Hapa sasa tunaona sasa mambo hawa Waislamu wanaenda kufanya huko. Huyo Allahu Akbar wanasema ni jiwe jeusi. Wanasema Mungu mkubwa, Mungu mkubwa, Mungu mkubwa. Na ndio maana sasa tunaposikia Waislamu wanasema Mungu mkubwa, tunadhani kama ni ajabu, kumbe Mungu mkubwa ni jiwe jeusi. Tuangalie baba. Kamata kitabu hiyo, mkusanyiko wa Buhari wa Muslim hiyo hapo juu. Mkusanyiko wa Buhari na Muslim. Ukurasa wa 428. Tuangalie, je, Umari alikuwa mwanafunzi wa Muhammadi. Je, alipoona Muhammadi anasema Allahu Akbar jiwe, je, yeye alisema nini? Je, alikubaliana na Muhammadi kulingana kwa kuwa yeye ni Muhammadi ni mtume tu? Akasema huyu ni mtume, hata basi ni mheshimu, nifate amri yake, lakini mimi sikubaliana na hii jiwe. Tuangalie anasema nini? Hadithi ya gani baba? 41. 441. Hadithi 428 hadithi 41. Kuna rangi hapo. Wa pili sijui ni wa kwanza huko. Chapa ya pili. Iko hapo namba 2 hapo. 478 hadithi 41. Sasa tuangalie Umar alikuwa mwanafunzi wa Muhammadi. Alisema nini? Anasema hadithi yake 700. Hadithi ya Umar ya 41. Yeye alifia kwenye jiwe jeusi. Huyu Umar alikuwa mwanafunzi wa Muhammadi, akaenda kwa hiyo jiwe jeusi yenye Muhammad alisema Allahu Akbar. Akalibusu. Akasema mimi najua kuwa wewe ni jiwe tu kabisa. Hauleti madhara, hauna tatizo yoyote. Wala haunufaishi chochote. Hakuna mamlaka yoyote unayo wewe. Kama singekuwa nimemuona mtume Muhammad, mtume wa Allah anakubusu, na mimi singekubusu, na mimi singefanya hivyo. Sasa aliona kwa jiwe tu, mwanafunzi kipenzi cha Muhammad, alimwona Muhammad akibusu jiwe jeusi, lakini akasema basi ni lazima niheshimu. Niheshimu kwa kuwa niliona si suna. Basi niliona mtume amefanya hivi, basi hata na mimi niyafanye basi. Lakini wewe hauna madhara, hauna chochote, wewe ni jiwe tu kabisa. Hivi ningeenda kamata wewe jiwe na kuweka hata kwenye msingi na kujenga kwa nyumba, hauna yoyote. Lakini Umar akafanya nini? Akaheshimu. Na ndio maana leo Waislamu leo wanasema Allahu Akbar. Leo natamani Muislamu kidume akuje hapa apinge haya maneno. Apinge maneno. Na unatamani Idrisa akuje, yeye alikuwa kule atuambie kama ni kweli ama sio kweli. Hii jiwe jeusi ama liko namna gani? Atuambie haya mavitabu yaandika sio, ama hiyo hadithi sio, atuambie. Na kama kule ni kweli ama ni nini? Kwa sababu gani? Waislamu wanasema Mungu mmoja. Huyu Mungu mmoja ni lazima watuambie Mungu mmoja ni Mungu gani baba? Qur'an 88 4:5. 88 ukurasa surati 38. Surati Sadi maandiko yanasema. Ndio. Inasema nini? Tunaanzia mstari wa 4. Ndio. Na walistajabu. Leo ni staajabu. Wajia mmojaji anatokana na wao. Ndio. Wakasema nini? Makafiri. Huyu ni mchawi. Huyu Muhammad ni mchawi. Na inaonekana ni muongo tu. Ni muongo tu. Amefanya miungu yote kuwa Mungu mmoja tu. Na bila shaka hili ni jambo la ajabu. Sasa na ndio maana napenda kuambia Waislamu sasa, Muhammad alikuta Maka kuna miungu 360. Sasa akasema hivi, akachukua miungu yote kulingana na hii aya. Akachukua miungu yote. Inamaanisha ile miungu yote waliiona. Narudi baadaye. Banaambia muda unaenea. Akafanya ubutungi minota 200 komanda ya Kiislamu. Inshallah Mwalimu Idris Alhaji Redi Haji Idrisa uko mweje kubyumva ngo mbaze asigure neza kamwe ku kandi. Uyu no mwari madamyemera cyane. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwaje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala jalla firullah. Amahoro n'imigisha byirukira kasoje intumwa n'abahanuzi n'abasundi no mwiza wabeza intumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bazomukurikira kugeza ku munsi w'imperuka dusabuhoraho Allah katugumiza muri abo Allahumma amin. Amin ya Rabb. Nkaba ndyohewe cyane n'ikigwa vugiye ya batoye 'Kristo. Ikigwa kibaza kiti mbega Allah ndiye Jehova.
si sawa kweli ahereje ku kintu intumwa y'Imana Muhammad yakoze sallallahu alayhi ngo yahitanye ibigirwamana byose intumwa y'Imana Muhammad bigira Imana imwe nukuri ndaryohewe cyane erega guseseye ubufi yego none mwe ko mwasengera ibigirwamana Muhammad amaze kuza byose arabisenyagura arabimanyagura aca bateye gusenga Imana imwe rudende yaramye ijuru n'isi kubera muri abangikanya Imana ubwo mureka gushapura gute reka ndakora kigende yabigenjeje soma alahikari maktubu ngene Muhammad yabigenjeje turanisengwe n'umurongo hajya ngene hepfo gato nasema bismillahirrahmanirrahim mwe murabahakanye n'umusengi w'ikigwamana Muhammad araje arabimenye mutangwe gushapura mushapuzwa niki timba soma mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ati numa yuhora Muhammad alipoiteka Maka amaze gufata igisagara cyera na Kimaka alikuta pembezoni mwa Al-Kaaba masanamu 360 ibande bamara masanamu saba nabo usanga Yesu bamwambye ku musaraba ari kiziga kibambye mu shengeri wabo yego niwamusanga ishusho ya Mariya imanitse yego ibande basenga masanamu simwebwe nabo nyene Muhammad cyasanga mu musigiti mweranda wa Al-Kaaba harimo ibigirwamana bishika amajana 100 ingahe na 60 bica bigenda gute akawa akipita akiachoma kwa fimbo bantu ndindire aya masanamu yari yanzanywe n'umugabo bitande Amr bin Luhai ayakuye mu bakirisu arasohoka mu gihe Muhammad atari bwawe n'umwa y'Imana ayinjiza muri Al-Kaaba kweli ayakuye mu bakirisu kabisa aba bakirisu rero yazanye yashirayo Muhammad amaze kuba n'umwa y'Imana acaza mu musigiti wa Al-Kaaba asanga abakirisu barayashizeyo ayasanzeyo acagira gute akiwa akipita akiachoma kwa fimbo yake intumwa y'Imana Muhammad yagendera arayamenagura yongera yaturira niboni yiwe na kuyaangusha yote akayanaguza inkoni yiwe Muhammad yose akagwaza ayo masanamu kisha hanyuma akaamrisha yatolewe nje ya msikiti Muhammad acababwira ati ibisanamu subiza mwakuye cyane wanyu mujane hanze na kuyachoma moto intumwa y'Imana Muhammad acarayaturiye yose ayo masanamu hivi ndivyo ulivyo ushirikina wa kuabudu masanamu aho no hari ubuhakanyi bwo gusenga ibigirwamana ni mwebwe kabisa we muca mushapura ikada ihangane yarabimenye mu myitwarire urubanza tuzogwitaba yego no kuri kwimana uko bimeze nuko nyene twebwe nishobora kwemera abantu basenga ibigirwamana bakabiturirwa basenga Imana rugira vyose Muhammad arakaramba kugo kabisa muyabone kweli mubisengeri acha niwe wabitakuye acaraza mwarimu agenda kuvayo 20 umurongo wa mbere 20 umurongo wa mbere nyandikugira iti burya ntabwo twebwe ndatwege ndari mwarimu ariko arigisha aratuje karavuga nduhora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja Imana ibwiye Mose ati nduhora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja ego ntukagira izindi mana umbangikanya abemera ko Yesu ari umwana w'Imana badoze intoki ewe Yesu uri Imana nzima turagusenga Imana nzima Imana yanjye si sawa ego Imana ivuze ati ntukagira izindi mana umbangikanya ababangikanya Imana ngo ko Yesu ari Imana ari bande duze intoke Imana iva ku Mana umuco uva ku muco Yesu duze intoke bababonye ababangikanya Imana mwabonye abarari Imana bariko baratwigisha ntabwo ari ya indi ya Mose kweli kuko Imana ya Mose iravuga ati ntukagira izindi mana ugira gute umbangikanya komeza ntukibazire igishushanyo ni bande bafite bakaba umusaraba ngo ni Yesu bakabaza imbaho bagashirako akagabo n'ibumba ngo ni Yesu ni bande ubusa ntukibazire iki ntukibazire igishushanyo ni bande batunze umusaraba nabo komeza ntukibazire igishushanyo cyangwa gisa n'isho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru ni bande bashushanya Mariya ngo ari mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga bagashushanya Yozefu watabira kana gutya bagashushanya inzoka ngo Mariya arayihonyoye ni bande nabo nyene saba nyene ntuzu vyikubita imbere ntuzu bisabe Imana ngo ntuzu vyikubita imbere nabwo ni Mariya umusaraba ngo ngo dusabire twebwe abandi bagenda kwa Mariya dusabire twebwe bondonyi basaba igihumba ubu n'umunsi tuzopfa basha murabondonyi koko muyabone ngo Mariya uzuye ibumba komeza cyangwa gisa n'isho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga ntuzu vyikubita imbere ntuzu bisabe Imana ivuga ngo ntuzu vyikubita imbere ntuze ubisabe twebwe kirazira ko no mu musigiti haba y'ishusho y'umuntu isanamu iyo ariyo yose ni haramu kwinjira mu musigiti kweli namwe mwebwe byuzuye uri kuvuga iki ubona iyo Mana waca bigisha wiyizi ekada ndayikwigisha kuva kuri kamwe gushika ku kanyu kabisa acagenda mwarimu ndiyo asubira kuva 3:13
vayo gatatu ku murongo w'icumi na gatatu. Ego. Inyandiko iragira iti ivyo yavuze ntavyazi ndamukosora gushaka ukandi. Mose abaza Imana ati ngo Mose ngo yaragiye abaza Imana ninashika ku Bisirayeli ngo mbega ninashika ku Bisirayeli abarira nti Imana y'abasogokuruza yabantumyeko. Ego. Bakambaza bati yitwa nde? ngo yitwa nde? Zobishura iki? Imana yishura Mose iti Imana ica yishura Mose iti Duwo ndiwe kandi uti abari kuzobabwira Abisirayeli uti ndiho. Ati ndiho. Uti ndiho. Ego. Yabantumyeko kabisa. Imana yongera kubwira Mose bazorendera ati ndiho. Imana yagize gute? Yabantumyeko. Yesu basenga yamyeho. Ekada yari umusibatwe ko yamaze iminsi 3 mu nda yivu. ahubwo yarabaye hari urubuto mu nda kwa Mariya. Wumva yamyeho. Ekada wumva ari yandi yo muvuga wapi? Nico gituma turabigisha Imana mu gusenga uno munsi. Ego komeza burya barupfukuye numire. Mose atukwa bariko uzobabwira Abisirayeli atubari kuzobwira Abisirayeli ubora Imana y'abasogokuruza yabantumyeko. Ego. Ni Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isahaka, Imana ya Isahaka, Imana ya Yakubu, Imana ya Yakubu. Iryo niryo zina ryanje ibihe bitazoshira. Amen. Iri yazwe n'umukara. Aho nuko bavuze neza. Ego. Nukuri nagushimiye. Kweli. Niyo Mana twaje kubigisha natwe ntayitandukanye niyo. Ego nukuri. Kuko Aburahamu ntiyigeze mu Kristo. Aburahamu ntiyigeze yambara umusaraba. Aburahamu ntiyigeze abatizwa. Aburahamu ntiyigeze agenda gusengera mu rushengero iwanyu uriko umusaraba nta n'umusi n'umwe. Aburahamu ntiyasenze Mariya. Aburahamu ntiyasenze Yesu. Oya marimu Ndindira nagira ndabivyo Aburahamu yasenze. Yarindira kabisa. Wewe kinagira umariso wose. Wewe ngira umariso twigirubire gusa apeti yo kumuribata. Oya nkiretse kuzapinga twoya. Urabyumva? Sawa. Imana yaje kubigisha ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Ismaili, Imana ya Yakobo. Kweli. Niyo mbeni yo kubera iki? Genda muri Korani 20 78. 278 Nukwiri mugenda 9 297. Naam. Surati Taha inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ego. 98. Hakika Mungu wenu ati mu byukuri hora Imana yanyu ni Allah. Ninde? Ni Allah. Iyi Imana ibwira Mose. Mwenyezi Mungu ati Imana ibwira byose. Ni Allah. Atwi Allah. Sobera ikirundi basi ndabona tayinduru. Reka nisaba ikirundi nayo. Sawa. N'igiswahili zitatu zitandukanye ubu. Ego wallahi. Tumumvishe turakumvisha gushika ku kanyu pola ngo mbega mu Imana ya Mose ngo niyo Allah inasema kwizina y'Imana nyene imbabazi nyene muwe mu vyukuri Imana yanyu imwe Allah. Yitwa nde? Allah. Nta yindi Mana ari ikwiye gusengwa vy'ukuri kiretsewe. Nta n'iyindi hari ikwiye gusengwa vy'ukuri kiretse Imana uhora. Ubumenyi bwiwe bukikuje ikintu cyose. Uko niko tukubwira. Inkuru zo hambere. Kandi twaraguhaye urwibutso Korani. Ati twaraguhaye n'urwibutso rwitwa nde? Korani igeretse aho dukomotseko. Twebwe Abayisilamu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi yatwigishije gusenga Imana ya Mose. Imana ya Mose yayindi yatuma kuri Mose. Yayindi yavugana na Mose. Yayindi yabitangaro Mose. Iyo niyo Mana twigishijwe n'intumwa y'Imana nde? Muhammad sallallahu alaihi. Iyo Mana dukwiye kugira gute gusenga. Acagenda mwarimu agenda muri muri Yeremiya 16:21. Yeremiya naam 16 murongo wa 21. Ego. Inyandiko iramubwira iti imubwira ngo iki? 16:21 kubasoma yarutsa shani rero munye 21 arabwira ati ego kubwivyo nzobatahuriza ati nzobatahuza kubwivyo ego nzobatahuza rimwe gusa ego nzobatahuza baso munyarutsa inganji yanje ati inganji yanje n'ubushobozi bwanje kandi bazomenya izina ryanje kandi ngo bazomenya izina ryanje ko nduhoraho mwabyumvisaga yemwe ego mbega biranga uhoraho Abayisilamu twemera ni biki bimeze bite
Qur'ani kabiri amajana 255. Suratul Baqara ayatul kursiyu. Naam. Inasema Kabisa. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yego Allah nta yindi mana iri ikwiye gusengwa by'ukuri kiretse we. nta yindi mana ari kuye gusengwa by'ukuri kiretse ni uhoraho. Uyu Allah ni uhoraho. ashobora kuba atumva. Ni uhoraho umuhagarikizi wa byose mu bihe byose. Umuhagarikizi wa byose ibihe byose. Nafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira. Imana y'Isilamu dusenga yitwa Allah. Nisinzira ku Yesu yasinzira mu bwato bakamukangura. Ibiri mu majuru no kwisi byose n'ivyiwe. Ibiri mu majuru no kwisi byose n'ibya Allah. Pana Yesu yagiye ku musoko nakabura n'ibyarya. Ninde yo kwemeza kubasabira kuri batamuhaye uruhusha. Igereza arazi cyane ibiri mu majuru no mwisi. Banzorendera mbega uyu Allah wa Qur'ani niwe Allah wa Bibiliya. Si sawa? Ego. Uyu Allah wa Qur'ani ego niwe Allah wa Bibiliya. Kweli. Tora Bibiliya y'Icyarabu. Ngiye. Itanguriro rimwe. Bibiliya y'Icyarabu. Iyo ni Bibiliya yera y'Icyarabu. Yana kwigisha kumwana muri materineri. Inasema havuga ngo iki? Inasema fi badri khalaqa Allahu samawati wal ardi. Khalaqa Allahu samawati wal ardi. Atubwa mbere na mbere uhoraho yaremye ijuru n'isi. Kandi uhoraho muri Bibiliya y'Icyarabu yitwa Allah. Eze kuzupinga. Uzupinge iyi Bibiliya. Ngiga Bibiliya. Walisema hao walikuwa Waislamu waje watusomeshe. Shanda kwa muri Matayo. Somere. Mubashara mwana wasilamu no musi murahinyuka. No musi murahinyuka. Jewe yicara usome ko no mwari umusilamu tatira gusenga. Jewe ndaguha usome kusoma icara mu Bibiliya. Boss nawe hajya shefu. Wo muhani mbumbumbu siyosoma. Chukua boss. Nagashinga Bibiliya ya Kiarabu chukua. Iyo ni ya societe biblique muri Djibouti. Ndio si y'Abayisilamu y'Abakristo Bibiliya yera. Ukane n'ibyana bya Yehova Bibiliya yicara ndaguha. Khalaqa Allahu samawati wal ardi. Sawa. Kiebrania. Yesu akitabu Kiebrania. Yesu yavuga Kiaramu. Yavuga ururimi rwitwa Kiaramu. Kitabu Kiebrania. Yeke. Twagiye muri kubanza. Nirira umunyenga. Yego. Ategana muri Qur'ani. Ibiri n'indwi 91. Urabona ngo uyu Muhammadi ngo yasanga Imana ngo yimaka. Ngo yandwa Abayisilamu ngo Imana yabo. Ngo ni Imana ngo yimaka. Yego. Hemwe. Yana ariko baramategera biga. Ego nukuri. Tukuze Imana y'u Burundi ni yacu gusa. Ekada. Babaje gusinira ku byandiko gusa. Kora manumva nyakubaga ati Imana y'u Burundi iracaturenze ikiza cya coronavirus. Abavuze bata Imana atariyo mwijuru. Oya ejo hari umuntu mwe yaciye ngavuga ngo kutiga biragatsinda. Wallahi nivyo. Mungu wa Maka. Wallahi nivyo. Singora nigaye. Kutiga biragatsindwa. Yesaya 4:8. Yesaya 4:8. 48 umurongo wa mbere. Uwo Muhammad ati Mungu wa Maka. Nanje ngavuga ati Imana y'u Burundi. Hemwe bitaniye. Ekada nico kimwe. Pado difference. 4:8 umurongo wa mbere. Nyandikira giriti. Ngwiki nimwumve ibi. Yemwe inzu ya Yakobo. Yemwe inzu ya Yakobo. Abitwa izina rya Isirayeli. Bakanduruka mu rura rwa Yuda. Bagaca banduruka no mu rura rwa Yuda. Abarahirira izina ryanje. Aca barahirira izina ryanje. Uhoraho bakavuga Imana ya Isirayeli. Bakavuga Imana yande? Ya Isirayeli. Isirayeli si igihugu. Yego. Ubu rero abantu basenga Imana muri Isirayeli. Ukoresha ubwenge kutakaza abantu. Akiri imbovu. Tuvuze Imana y'Imaka niko tuvuze Imana ya Isirayeli. Niyo tuvuze Imana y'u Burundi. Iya yindi yaramye ijuru n'isi. Anahura agahungira. Oya. Urubaga Muhammadi ngo nicyo gituma bamubwiye ngo tusenga uraba Imaka. Ngo Imana bafise gwiri Imaka. Mbega Bibiliya urategeka ko abantu basenga baraba ahandi hantu. Reka tubanze Bibiliya Zaburi 138 uhera umurongo wa mbere. Irasema Zaburi 138 kabiri. Naam. Inyandikira ngiri tubuni Dawudi. Yego. Ndasenga. Dawudi ati Dawudi ndasenga ntumbere y'urusengero rwawe rwera. None turavye umusigiti w'Imaka na Dawudi akaba ari urusengero rwera ko sabiri. Shimira izina ryawe. Dawudi wenyene yarasasenga araba. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe. Banzurindire aba ntanzu y'Imana
bagira nicyo kibapfa iyo baravye ego kweri ubarabiyo udakarabiyo ibisengero by'amazina atandukanye barayanze umengana ubugoro ku isoko bayanze nk'amafoka wallahi we mugende mwenda amashengero nimugire niyo muraba nta mana muze nobwiye musenge mutya murabuko mugapfiyo murabe musenga imana ni kweli mwalimu ni nacyo gituma nakubwira ati yaba Dawudi yaramusasenga alama na Yeremiya indwi rimwe Yeremiya indwi umurongo wa mbere inyandiko iragira iti ego muri Bibiliya nta nubwo tujya ahandi oya nukuri oya jenja muri bibiliya ngwereka ko bavugishwa n'Imana bose bagira iyo baraba ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya riti ati ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya hagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho Yeremiya wenyine Imana we hagarara ku kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho ati n'abakibra kenda mwiki usanga batabyumva ntibatahura n'ibyaha nk'ibyo hagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho igeretsaho awuri n'amatwi yo kumanaza rikagira gute yumvise acaraza urabona ngo bagiye imaka ngo hari ibuye ryirabura gera muri paji ya 74 mu kweli mwaminifu ndabigisha iryo buye rimeze bite mu kweli mwaminifu jewe mbaze aragiye imaka ntabwo aragiye gusenga ibuye ekada kandi iyo nza gusenga ibuye n'Imana ari ku mpana paji 74 paji ya 74 usenze ikintu atari uhoraho akagiye icyuma akajya kugisenga ubu ngiye hagarara ngo ati Allahu akbar se ngo senze ibuye ekada singora ikibazo ni mu mutwe ibuye ry'imaka rimase kuri alikaba n'inzu ndende y'imetero 16 kweli si sawa ego iryo buye rimase mu ipembe kubera kiri hajya Ninasema jiwe jeusi iribuye ryirabura ni katika mawe ya peponi icyambere nicyo kintu kiri ngakwisi cyavuye mu ijuru cy'ikintu ryarakorotse rivuye mu ijuru ego na hapana katika ardhi ati kandi ngakwisi kitu kingine mu bindi bintu biri akwisi nta kindi kintu kiboneka kilichotoka peponi cyavuye mu ijuru isipokuwa hilo jiwe bazuride kiretse iryo buye ryirabura iryo buye ryirabura bavuga ko ryaje rivuye mu ijuru ryera kujya kuruhura ariko babahakanywe amasanamu ko barikoze ko kubera ibyaha byabo igihe bajanye amasanamu y'abakirisu ryaca ryirabuzwa n'ibicumuro byabo kandi iryo buye ku munsi w'imperuka rizonabagiriza ibyaha bakoze nariri kuwa jeupe kama maji geretse ngakwera mwatangurira 8 iro 20 tangurira 2008 yarutsa inyandiko iragira iti igira ngo iki ku murongo wa 20 cyangwa duhere 10 hera 10 azige minota 2 Yakobo Berisheba agenda atumbere Harani Yakobo Berisheba agenda atumbere yitwa Harani ashikana araharara uze kumbwira bikata Yesu Berisheba ni Harani ni heyi kuko izuba ryari ricokeye yabiribuye mu mabuye haragisegura araryama ahantu kubita arasinzira arota abona icuririzo gishinzwe hasi kiva umutwe wacu ugashika mu ijuru kabisa abona abamarayika b'Imana bakidugako bakimanukako hamwe hari byabuye kandi uhoraho yarahagaze hejuru yacu arambarira ati uhoraho Imana ya Aburahamu sogokuruza Imana ya Isaka wumvise kuri ryabuye iki gihugu uryamyemo ego nzokiguha hamwe n'uruvyaro rwawe kabisa kandi uruvyaro rwawe uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi nyarutsa uzosagarara iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburaruko n'ibumanuko kabisa kandi muri wowe niho uruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izohererwa umugisha Abisirayeli bava kuri Yakobo yarongoye abagore bane nibo umuryango wose w'Abisirayeli uvako kandi heraba ndi kumwe nawe soma 20 tuyarutse 20 yego inyandiko iramubwira iti Yakobo asezerana isezerano ati Imana niyabona Imana niyabana nanje yego ikanzigamira muri uru rugendo nyarutsa barugira mbeze akama ivyo kurya n'abayabuye mwaremo hepfo gatoya nyarutsa hari 22 yego niribuye Yakobo carashinga intati niribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana Efeso 2:20 Yesu ngo niko rutare rw'umyiki imfuruka ni bande basenga Yesu nabo kumbe basenga ibu salamu alaikum wa alaikum salam wa cyatahuritsa basha yakubise Mana yatwitse kubitutababarira n'umutwitse ariko nta kindi bategetse atari gusenga Allah nta kindi mwaba kafiri mwe mwategetswe mukwiye gusenga Allah umwe rudende wenyene rudende banamenye ko nta yindi Imana iri kuye gusengwa by'ukuri kiretse Allah Isilamu takibiru gena 33 by'ukuri ndiyo igitigiri cy'amezi atwikwa Allah ni 12 umukafiri ari ngaha yiyemera aze kutubwira ni
nimba Allah koko atari we muremyi igitigiri cy'amezi agize umwaka nangahe ko Allah ariwe yabivuze muri iyo ndiyo harimo anemeranda iruhukire kandi uyu Allah ndiyo niwe yaremye amajuru n'isi. nasubiyemo abantu basenga Buddha nk'Imana imwe rudende sibyo Yego. abo bantu basenga Buddha iyo bavuga icyarabo bavuga kujya Buddha yitwa nde Allah kuko Allah ni Imana gusa suko urakoze reka mu bwenge bwaje Allah ururimi rwawe rwikenera ibibi gusa Umependa mabaya kuliko mema. wewe Allah Jabari wakuzi ibibi kubirutisha ibyiza tekereza ndaho onye Na uongo kuliko kusema ukweli. niyo mpamvu tuvuga ati uyu Allah ntabwo yoba Jehova uyu Yesu yariko aravugwa ngaha iyi ni Imana muremyi yaremye ijuru n'isi itandukanye na Allah. Soma Korani 92 umurongo wa gatatu. Soma Korani 92. Uyu Allah ariko aravugwa ngaha uyu Jabari ariwe Allah niwe Satani mu Kiswahili cyangwa mu Kirundi kandi uyu avugwa ngaho Allah ntashobora kurema. Allah n'umuremyi Jehova n'umuremyi 92 Korani 92 umurongo wa mbere tangura na hapa kwa usiku ulifunika hapo kila kitu ndariye kwijuru ritazanuye na hapa kwa mchana uangazapo Allah ararahiye kumutaga iyo utazanuye na kwa aliyeumba kiume na kike Allah ararahiye kuwaremye kiume na kike rudia Allah ameumba anaapa narahiri na hapa kwa aliyeumba kiume na kike Allah ararahiye kuwaremye giungu nikigore n'igikobwa nimba Allah ariwe yaremye abahungu n'abakobwa yorarandarahiye kuwaremye abahungu n'abakobwa oya uyu Allah ariwe yaremye abahungu n'abakobwa oya kumbe yarariye yagize gute arasenga niyaremye abo abahungu n'abakobwa baremwe nande na Yehova aranora yarariye kuwaremye abahungu n'abaki n'abakobwa abo baremye nande Yehova aranora yagize gute niyaremye Ana na Jehova ni bamwe Nasho kure bari sazi bahungu wage mutumviriza igitabo cha Allah kitwa gute Msahafu Qur'an kitwa Qur'an Yego igitabo cha Yehova Biblia aba bantu ni bamwe oya ni babiri niko kimufata Ana na Jehova mukabita bamwe bakabipanga usubeshe n'ubeshe niyo mpamvu tubabwira ati Isilamu reka kuzimiza aba bantu mbega muzokunguka iki nibazi kira muri gihome mu bose uyu Ana na Jehova baratandukanye. Ana na Jehova ni basa twatawi yako Allah yitwa Al-Jabari bisigura Satani biratandukanye. Imana yacu ni ubushobozi Jehova iri mu ijuru niwagaruka hano uraza utubwire by'ukuri uyu Allah niwe Jehova turiko turabona uyu yarahiye kuwaremye igihugu n'igikobwa n'uwaremye abahungu n'abakobwa. Imana ibafashe cyane kaze kuri Yesu muhumuke amaso. Wakoze mwigisha unyisha utanze hanyuma umwanya w'abayisilamu baze kugira ngo bigishe mbega bishuwe cyangwa ntibishuwe. Mwenyekiti uruhande rw'abayisilamu kaze uzane umwigisha kugira ngo ambwe ko yishuwe cyangwa ko atishuwe. Wakristo haleluya. Mumwumvire mwegereyo hariya hose mwegereyo n'abari hariya ayo bafuro mwicunge neza ntimwigwishe kazi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umwarimu wanje yibarije akabazo gatonya gusa, yani kaswali kadogo tu.
n'umwana yiga ekole maternelle yokishu ataza nyubari bamwe yokishu mwarimu bakwishuye cange bizaniye ibyaho numvise tukinzoka bw'ibiki n'ibiki cyakoga iminota cyane Waislamu takbir Allahu akbar wallahi iki kibazo nabajije naho hoza revera pasteur naho hoza musenyeri naho hoza papa w'i Roma ikibazo niyo cishura ndetse uwo mwana wallahi niyo kigera cishura igituma topigera cishura tugishika ngaha yahenze abantu ngo yahora ari mu Isilamu uramubona nubwo bwawe ndamwibuka mufatira mu musigiti mu kinama muri Muyinga yagiye mu musigiti agiye kunobera utunazo zaravuga mu musigiti baca bamutahanze sawa reka rero nshima ibyo nababwiye ari ukuri acaga ngaha ndamubona Bibiliya yicara somero nyandiko mu Cyarabu somero nyandiko Luka 6:12 tuyisome muri Bibiliya yicara kandi mutsanira isome y'ibara musiramu ego isi Bibiliya ahabigira bigaragare uko bashika kana gusomera soma haravuga ati ndiyo wafitirika ayati ati muri iyo minsi kharaja ila jabali avayo kharaja nilivuga rivuye muri khuruju gusohoka endelea yuswalia asenga wataba alaila asenga ni akeshi joro laila ni joro ndiyo wataba ilaila kuluhu ndiyo fi swalati lahi Waislamu takbir Allahu akbar muri iyo minsi Yesu yavuyeyo aja ku musozi yaciye ngavuga ngo abahinde ngo barasenga inka cyangwa intama mbiyona ngo baca bayita ngo iki ngo Allah Waislamu takbir ndashaka tuzaniye Bibiliya y'igihinde atuzaniye Bibiliya y'igihinde turabe ko mu gihinde bavuga ngo Allah acasoma nico gihinde Yesu yagiye ku musozi asenga la upinge aha nabo benshi rubamwo aha uza kuvuga ibintu tutivye twe twazanye Bibiliya y'iki y'Icyarabu Yesu avuze kurenga abantu Yesu yasenze Yesu yasenze Allah muvugurutse reka remba yenda mukosoro yaciye azana ahadendekeranye ikintu ngo hariho Jabari yasomye igiswahili avyitiranya n'Icyarabu hariho Jabari bisobanura iki umusozi Nacho gituma muri aya dusomyeyo muri Icyarabu dusomye ngaha muri Bibiliya y'Icyarabu ilali Jabari yagiye ku musozi Jabari nta Cyarabu zinigeza umusiramu wapi Jabari buzwe ngaha Yesu yagiye mu musozi sima hariho Jabari bisobanura umusozi hariho na Jabari bisobanura ubwibone nyene Jabari sana mwenye kibri sawa hagacabaho na Aljabari bisobanura umuremyi wewe aciyaza rebe kamaenda muri bati aciyasoma Qur'ani 3:3 5:6 ucisoma tafsiri yake Maida gatatu wa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yisomye mu Cyarabu subiramo Cyarabu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sasa nyarutasigaye iminota 2 muri bate hakika Mwenyezi Mungu ati mu by'ukuri rero uhoraho anamrehemu nabii wake rehema sio kuswali anamrehemu mtume wake niko bimeze na malaika wake n'abamarayika biwe wanamuombea yeye umviriza baramusabira wewe enyi muriamini yemwe Bayisilamu mwemeye musalieni nimumusabire murehemuni ati mwongere mumusalimu kwa salamu takbir Allahu akbar reka mbere ku kibazo hama nje ku bindi Minhaji Muslim 94 tusomere ngao twumve Maandiko anasemaje katika Minhaji Muslim uumbaji kitu cha kwanza Allah aliumba ikintu cha mbere Allah yaremye ni kalamu utekereze bandi abantu mutwumviriza ndakeneye ikibazo kize hano kuko twebwe twavuze ati Allah si Jehova abana bati wanguha Allah niwe Jehova itanguriro rimwe hatubwira tubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi Jehova yaremye ijuru n'isi Allah nawe
ikaramu ni bamwe? Oya, irindira ndakeneye inyishu ngaha nicyo kibazo canje. Hagati y'Ala yatangiye kurema ikaramu na Jehova yatangiye kurema ijuru n'isi, bo bari bamwe? Nicyo kibazo nje kubaza. aze kutwishyura Devo tugire pole bana bombanza rero abasobanuzi basobanukiwe ibyo abantu basobangani mana umusobanuzi yasobanukiwe ibyo basobangani Alhaji Idrisa iminota indwi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuri kw'Imana ngo umunezero mwinshi ku kibanza bajije. Ego Kandi imbere ko ndamwishura reka manze gusora ibintu reka aravuga amace ndamwishura kabisa ndazaranyuka. Untega amatwi ndazuranyugwa tu kabisa. Arahagurutse ngo ndamwereke ngo bamanje baragenda guhija imaka ngo hija ngo y'abakanga n'abakafiri. Aca aravuga ati Muhammad yavuze ko ubukafiri buzohera mu nzu iwe. Nukuri no mwijuru kumana shetani yavuye mwijuru ubukafiri bwahereye mwijuru. Tureka mu nzu kwa Muhammad no mwijuru ubukafiri ubuhakanyi bwahereye mwijuru riri mw'Imana rugira byose kabisa. Shetani yacumuriyeyo hamaza mw'isi atangura kuzimiza abantu kabisa. nukuvuga ahantu hose ahera ijambo ry'Imana n'ubuhakanyi birazanana kweli kubera baza gupinga bose bacika baki abahakanyi. ni nacyo gituma inyuma ya Muhammad bamupinze biswe abakafiri. Iyo Muhammad n'umugore we batabanga b'Abayisilamu ubukafiri ntabwo bwari kuboneka kuko mwaje gupinga Muhammad. Kweli upinze rero Muhammad ubukafiri wabuhereye kuri Muhammad uti gute? Kane ijana 51 Korani soma ikirundi nyarutse kane 151 nyarutse moya ari mutama cyenda mukosora kabisa. Genda byemera ko ariyo bwahereye Kweli urahakana se kane 151 izina ry'Imana nyir'imbabazi nyir'impuhwe izina igungura takirimo zikominduru komeza. Abo nibo bahakanyi bukuri. Atabo rero nibo bahakanyi bukuri kuko Muhammad amaze kuba intumwa y'Imana agategeka abantu gusenga Imana ibyo rudende harabahakanye kandi twarateguriye abahakanyi ibihano bimara amaza. Nyarutse 51 niho ariko ndasoma nyarutsa 51 hera 50 kane 50 ego nyaru ijana na 50 niho nariko ndasoma mwarimu. kane ijana na 50 sawa kabisa. siyo wari inyandikira giriti mu by'ukuri abahakana Allah. Abantu Muhammad yaje kwigisha ko abantu basengande Allah ni bande bariko baramuhakana abo nyene. numva ko ubukafiri wereye kwa Muhammad nyera kubigisha Imana ibyo rudende kubera mutanguye guhakana ibya Muhammad ubuhakanyi buhereye aho nyene mu nzu iwe. Kweli suko nyene nuko bimeze. Ereka nimwe mwaciye mwaduka mu bahakanye bakafiri kabisa. komeza abahakana Allah n'intumwa ziwe bagakana n'intumwa ziwe kandi bagashaka gutandukanya Allah n'intumwa ziwe. Iyo muremera Muhammad ekada komeza bavuga bati twemera zimwe mu ntumwa tugahakana izindi ariko Muhammad tumwemera. Komeza mwa bagashaka kwihitiramo inzira iri hagati y'ukwemera no guhakana. gaca mushaka kwibera hagati ngo mwange Muhammad. Abo nibo bahakanyi bukuri. Atabo nibo bakafiri bukuru bahakanyi bwahereye aho nyene. kandi twarateguye kandi abazohakana bavuye mu nzu yo kwa Muhammad bamaze kumenya Imana. Twarabateguriye abo bateguriwe iki? abahakanyi ibihano bimara amazi. Murindiriye umuhero wa gihono. Ego nukuri ngemere Allah Muhammad yababwiye musenge. Kweli hamu wakanye guheriwe kabisa. hamu twinde gazo ciwa carabaza ati turasomye mu gitabo cyitwa Minirihajiri Muslimu urupapuro rwa 94 aho Imana ibyo kintu cya mbere yaremye ari iki? Ikaramu. Acagenda no mu itanguriro rimwe mu bwa mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Acarabanza ngo nizi Imana zaremye ngo ni zimwe. Yego yemwe cyo kibazo ashaka ndamutahutse yuko izi Imana zaremye ari zimwe si sawa. Kweli reka dusome imwe tubanza turabe ibi nibyo cyangwa barayibesheye kabisa. si sawa. Kweli reka tubanza turabe ya Bibiliya ko batubwira ngo yaremye ijuru n'isi. itanguriro rimwe inyandikira giriti ubwa mbere na mbere ndazi navyongera ureka amatwi gusa. ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. isi yari kira ubuzima. isi ngo yarukira ubuzima yari kubusa gusa kandi umwiza wari upfutse idamba. umwiza ngo wari upfutse idamba kandi mpwemu w'Imana yatambagira hejuru y'amazi. banzo rendere ko umva Imana yaremye ijuru n'isi aya mazi mpwemu yatambatamba ko yari yavuye. Yego nimba ufise ubwenge ko umva ari byo yaremye ubwa mbere aya mazi mpwemu w'Imana yatambatamba ko hejuru yari
komeza harabandanya ego Imana iravuga iti Imana iravuga iti ntihabeho umuco ubaho. ikindi mwarimu nyimba atangwera kurema ijuru n'isi uyu muramu w'Imana yari yaremwe ryari komeza harabandanya ego Imana iravuga ati ntihabeho umuco ubaho. Imana iravuga ngo ntihabeho umuco ugira gute ubaho ego Imana ibona umuco ko ari mwiza. Imana ibona umuco ko ari mwiza Irazi itandukanye umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango ego umwiza wita ijoro komeza buragoroba buraca. banza urindire abantu kugira ngo tumenye ko bugorovye bukeye tubibwirwa n'iki n'Imana tubibwirwa nuko tubonye izuba riserutse rirarenze aho babwije co tuba kurindi ijoro ritanguye none Imana yamenye gute ko bwakeye bukiri kararema izuba n'ukwezi ego 14 aho nyene 14 inyandiko iragira iti Imana iravuga iti wa TV Burundi kuri kwivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana ntihabeho ivyaka. Imana ivyaka yagiye kubirema bugoroba bugaca iyo Mana rero yaremye ivyo iyo ndayisigura uko gukurikira Yeremiya 8:8 Yeremiya 8:8 muvuga iki muti turi abanyabwenge kandi muti kandi ivyagezwe vy'Uhoraho bibana natwe. Erega abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma. wowe ivyo bakwandikiye banditse ibitari ivy'ukuri banditse ibitari ivy'ukuri. gezaho acara baza ati none Imana y'Abayisilamu kweri yatanguye kurema ikaramu soma aho nyene ikaramu inyandiko iragira iti napakwa kalamu. Imana ati ndarahiye ku ikaramu wanayoandikia malaika. ikintu ca mbere Imana yaremye icandika buri kintu cyose kizobaho. Ico naco Imana yabanje kurema candika byose ni ikaramu yanditse ibyo bintu yandikishwa n'abamarayika na wenginewe na hayo mambo ya heri. Imana rugira byose yaremye ikaramu kugira ngo ibanze yandike ibyita byose yageneye ibiremwa n'amanufaa n'inyungu bazoronka ibiremwa byose wanayoandika. bazurindire rero nagenda kubyiza ukuri na leta nishobora kubaho idafite amategeko ekada kugira yitwa leta nuko abanza kuboneka amategeko azogenga iyo leta. n'ikintu Imana ca mbere yaremye mw'ijuru ni Imana yari ihari itangura kwandika buri kintu icyo ari cyo cyose icandikisha ikaramu. icyo nicyo yatanguye kurema ikabiharura ati 1 2 3 haba bikazoba. nicyo gituma Imana yavuze ati ntarakubumbira mu nda ya nyoko nari bakunzi kuko wari waranditswe na ya karamu. kweli. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Umukirisu ndagusale umwingishe pole pole ugende umwingishe. wa TV Burundi ukuri kwivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.